King lagyuning higpa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ginoong Esus, at syuke punge ni Keti, ban makyabing magmasusi, king liturhiyaning misa, anting pakibat king kayong panagkat. Daptan yu iti anting kapigaganakan kanako. Salamat po Ginoo, king pamikatagon sambanda ka, kaniting paralan. Salamat po king pamananam king kanakong puso, ing grasyang pagdulapan, ing kekong presensya, karing sablang makatipon ngeni, king banal mong amano, at king tinape at alak. Dinatang ko po ngeni, daralan ing kanakong kasalpantayanan, maging ko po sanang makabuklat kaisipan, king malumane mong dapat. Ibuklat yu po ing kanakong kaisipan, king banal mong amano, at pakiramdaman iti anting personal a panagkat. Tatas ko po keka ding sablang pamangailangan ko, amano, tula at kasakitan. Maniga po ko po king kekong saup at grasya Ginoo, ban maging kong mas mayap pang tao. Pakiramdaman niyo po ing kanakong panalangin kaniting misa. Tanggapan niyo po anting may nakong hain at ibayo niyo po kapamilataning kekong ubaya. At king oras ning maging katawan at dayame ing tinape, anpon alak Ginoo. Sopan niyo ko sanang ibayo ke ing sarili ko. Pupurian, parangalan, at sasambanda ko po king mabilog kong pangatao. At siyo ko pungi ni Keti, king malmong arapan, kambening tula, at sayang makirake, king banal mong dulang. Yanasa. Maya pagat panapon po kay kongan. Iyabe tala po king kaya katamang panalangin dining makatuki. Para king kapasalamatan at kayadwanan ding makatuki kang beding karelang familia. Susing and Meli Soriano, Johnny and Juanita Manyalak, Edward and Jacqueline Bautista, Jenny and Denden Obedicto, Santiago, JC and Faith Kayanan, Tony and Annette Kayanan, Toval and Lizelle Kayanan, Cora and Peter Ocampo, Peter and Nena Kayanan, Roque Gomez family, Narding and Alvina and Rudy Almario, Victor Bituin, Hazel Reyes, Cha Nulud,
Claire Songco, Lourdes Roque, Landon Joseph Bituin, Juanito Jaime, John, Jolly Javier, Melchor, Clarita, Ryan and Mau David, Melody Mendoza, Melay and Bongdanan, Eric Dutch, Manuel Epifania, Michael, Liza, Marvin and Cheryl Yanko, Michelle and Prince Tamondong, Annie King, Kennard King, Victor and Bensi David, Santiago family, Milagros and Marilu Pangan, Marie and Merck Paharin, Juan Mendoza, Francis Mendoza, Gilbert, Mary Claire, Alisa, Chito Bituin, Lilia Perez, Lynn Itsuka, Vine, Oscar Zate, Josie Santillana, Bituin family, De Malanta family, Natividad Alonso, Pablo and Reynalda Giao, Vicente and Juanita Regala, James and Margie Sutpin, Marvin and Charol Regala, Brian and Marlene Later, Louis G. Manyalak, Sia Nashley Mendoza, Cristel Louis Jean Narido, Jimmy and Hershey, Aaron Angela Venice Alfonso, Engineer Luciano Alfonso, Ernesto Dabu, Francis and Edith Dabu, Jason and Jane Narido, Junior, Kate and Irene Dabu, Jeffrey David, Rodel Edeline, Colon, RHU1 family, Sibug family, Pablo and Reynalda Giao. Para king makapasubaling kayaduanandi, Ashley Chia, Princess Serrano, Lay Ocampo, AC Soriano, Nell Arlene and Ferdy Nuki, Orlando Culala, Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Arnold and Archie Kayanan, Alfredo Jr. and John Alfred Kayanan, Joseph Alan Bituin, Janus Richard Cancio, Pilar Ocampo, Ligaya Dairit, Bong and Eming Daag, Paul Wadman, Boyet Roderick and Rexen David, Irish Jomay Enzo Sagmit, John Benedict Bituin, Ira Joan Bituin, Jennifer Kalilong, Rico David, June Carlo Joseco, Eddie and Concha Malig, Baby Gilas, Palma family, Marwin Sharon, Jennifer Kalilong, JM and Joey, JR and Paz Dabu, Felix Berta Gigante, Fatima Judith Ocampo, Rico David, Arthur Pangilinan. Paraking Malagwanan Kapaldanandi, Helen Romero, Domingo Sharon, Marlene Gadi, Wenceslao Canyonero, Senaida Magpayo, Juliet Mercado, Lita Manarang, Carmina Payawal, Priscilla Aguilar, Glenn de la Mines, Aru Guanlao, Ann Pring, Luciano Aguilus, Nancy Furigay, Herminio and Eric Manyalak, Marcel Cuenco, Orit Hofstein, Leonelo Venceslay, Jordana Mezzetti, Heidi Robinson, Keith Villa, Irvin John Musngi, Joseph Gosum, Apong Hustag Wanlao, Clarita Nuki, Alfonso Nuki, Bart Lim, Beata Canyonero, Venedita Amante, Ines Torres, Jesus Tayag, Joel Tubig, Ines Gosum, Joy Espino, Cirilo Cuenco, Purificacion Gosum, Zita David, Marta Sevilla, Lai Salas, Joel Guanlao, Tom Laksamana, Bonifacio Malig, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Estrelita Soriano, Jerry Hinco, Jomar Limlingan, Ben and Victor Lagman, Juanito Manyalak, Linda and Pedro David, Florencia Lozano, Loretta Salenga, JC Jens Tayag, Nining Bituin, Luz Culala, Mitya David, Lucina Taruk, Epifania Liangco, Annie King, Melchor and John David, Marivic Manigas, Irene Bituin, Roberto Alonso, Ronald Alonso, Lolita Tantenco, Luisito De Leon, Jeffrey David, Doctora Belen Gonzales, Remedios Sahagun, Deogracias Ding Pineda Sicangco, Divine and Santi Bagtas, Ariel Hinco, Gerard Kopotik, Francis Kiambao, Valentina and Minerva Kiambao, Oscar and Edwin David, Elena David, Sahagun family.
Para king kapayapan ding kaladwadari, Arsenia Magdalena Angelina, Ernesto Gertrudes Celedonio, Cesar Culala, Rogelio, Oscar, Angela Francesca, Precious Angel, Jerome, Julian, Maria, Jose, Senior Isabel, Simeon, Loriana, Tito, Lourdes, Bernardo, Hayden, Leonila, Angela, Angel, Victor, Caridad, Segunda, Elena, Agrifina, Macario, Lucia, Pablo, Faustino, Edwin, Romeo, Abelardo, Benita, Jenny, Pacifico, Alice, Rafi, Victor, Caridad, Segunda, Elena, Agrifina, Macario, Lucia, Ernesto, Antonio, Bonifacio, Andrea, Rogi, Rodrigo, Polimena, Mario, Miguel, Pasencia, Corazon, Cora, Jerry, Nuring, Humbilina, Pido, Ronnie, Jessie, Among Popong, John King, Zoilo, Catalina, Gregorio, Magdalena, Maylin, Juliana, Monsignor Damaso Hinco, Maria, Miguel, Paulo, Corazon, Francisco Senior, Gloria Meliton, Herman, Marcela, Esther Escolastica, Demetrio Senior and Junior, Nicolas, Corazon, Kenneth, Pablo, Hermenihilda, Felipe, Tuning, Aria, Aro, Conchita, Rodolfo, Riel, Marilen Arnosa, Juni, Among Jess Mariano, Tars Halili, Carlos, Purita, Juanita, Danilo, Narciso, Iluminada, Ernesto, Alejandro, Gregorio, Francisca, Eustaquio, Elena, Severina, Rebecca, Rosalina, Clemente, Sabina, Mariano, Margarita, Edna, Ricardo, Reynaldo, Ramona, Josephine, Edon, Jose, Remedios, Elizabeth, Jenny, Telma, Salvador, Edeltrudes, Maxima, Alejandro, Isidro, Micaela, Arsenio, Benjamin, Jennifer, Ignacio, Pasencia, Francisco, Basilio, Juana, Basilio Escolastica, Maximo, Raymunda, Michael, Noel, Romeo, Monsignor Pablo Diaz, Romeo, Apong Abling, Victoria, Chofilo, Rodolfo, Christopher, Teresita, Jose, Eric, Gregoria, Zenaida, Evelyn, Benjamin, Aurelio, Arcadio de la Cruz, Redentor Yabut, at karing maldang kaladuaking purgatorio, lalong-lalo na karetang ala ng makaga nakakarela. Ang ititipon laring katwao at lo, karimbusal tatyukungan ninggin mo. King lagyo na ning iba, amponing anak, amponing Espiritu Santo, Amen. ing kapayapana ning Ginoo manatili kakayungan. At kaya kaantimurin. Kaluguran kong kapatad, makatipon tang pasibayo anting metong familia, ban ibuklat tayong puso tamo king Dios, ban sabihan kaya, renggang daralanan tamo, renggang krus na pupusanan tamo, renggang sakripisyo tamo, lalong-lalo na po kaniting panahon ning pandemya. Idawon talaking Dios, nigang panalangin tamo, pati na po ring sablang intensyon at taong beritang panalangin kaniting banal a misa.
Ginong Jesus, matatag meng pisanan ingke kang krus para kaya kami Gino pakalulo. Ginoo pakalulu. Heso Kristo, pignasan mong manatiling tapat kaya kami, bistat man dakal kasakitan at kapagsubukan, Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, agkatan mo kaming pusanan mo rin din kaya kaming krus. Gino pakalulo. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tuto pakaluluwa na katamo, at kimpanga patawa daring kasalanan tamo. Idala nakatasana, king bie alanganga. Amen. Abi-abi tayo pong ining purian, ing Ginong Diyos. Igaya king Diyos, ang kahawahan at kapayapaan, karing taong kayang kalubutan. Igaya king Diyos, ikahawahan at kapayapaan, karing taong kayang kaluguran. King Diyos, ingitang kahagitan at kapayapaan, karing taong liburan. Ikaya King Diyos, ikatang kapayapaan at kapayapaan, ekang taong, karing taong kaya. Manalangin tamo. O Diyos ay bami, tatakot kepo king krus. Daptan mong patukyan mo kami kang Jesus, kek habaning dalan. Bustan mong ipanalangin na kami ning anak mo, ban mina ing kasalpantayanan mi, at mikatetagan kami, karing kapagsubukan ning biye. Itingan naduan mi, king lagyo ng Jesus, aginomi. Amen. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Jeremias. Mayamuyot ko keko, o Ginu, at kaburyan ko naman impangayamuyot ko keko. Mas masikan ka kanako, inyame Saul ko sikanan keko. Metong kung enim pikalyan do patitingapon at pitaru-taro ning balang metong. Balangok dong magsalita ko, kailangan kong kulisak at nga kong kukulisak.
Katampalasanan at kasiran ing karampatan. Huling nga manum mo, ning Ginoo, alang pepa sari ka na ako, nune kamuran, kalibakan, king kayakaban ning balang aldo. Maralas ko nga sabi, eko ne isipan ning Ginoo, eko ne banggitan man ing kayang lagyu. Dapot, bala mo at inwaring aping mikakaluko, busal ning puso ko. Antiwaring mikakaluko, karing busbus kong butol, matitikal kung mamigil kaniti, eko ne agyong pigilan. Ingamano ning Ginoo, Salamat king Diyos. O Diyos, ika ingkakong Diyos, tunera kang pagdulapan. Ing mabilog kong pangatao, mawiya ka. Ing kaladwa ko, pagnasan na ka. May ngari kong melangi at may gabtak agabon, mau ka. Keka Ginoo, mau ko. Keka mau ko. Keka Ginoo, mau ko. Mau ko. Paintulot mo ing akit daka, king banal mong santuaryo. Bakit mo kako kaligayan mo't kayo payan? Ing lugod mong alang kupas, mayapyang epalak kening biyeko. Inya pupurian daka. Keka Ginoo, mau ko. Keka mau ko. Keka Ginoo, mau ko. Mau ko. Pasalamatan da ka kaya baning biyako, at manalangin ko kaya ka. Ing kaladwa ko kumabsiya, antimon ng ating piyesta. Dalitan da ka karing mga sayang kanta ning kapurian. Keka Ginoo, mau ko. Keka mau ko. Keka Ginoo, mau ko. Mau ko. Uling parati mo kong seupan, king lilong ding pakpak mo, karin masaya dalit ko. Kaya ka e ako bisang kawani,
uling liligtas dako ringgamat mo. Kekaginum mauku, kekamauku, kekaginum mauku, Kekaginum mauku, kekamauku, kekaginum mauku. Pamamasang iba't kisulat ng San Pablo, Karingtao, Roma. Kapatad ko, kinguli ni maragol ng lunos ning Diyos kaya hatamo. Ipakisabi kong mayap kaya hayo, sambanye king kapamilatan ning pamidawon nyo, karing kaya hayong katawan. Anting mabye abanal aayin, tune babye tula king Diyos. Itiya ing tune kapanyamban, aasukat yung idawon kaya. E kayo makyapos king lakad ning yatong iti, nune ibayuyo ing keha yung panugali, king kapamilatan ning pamagbayo yu isip. Kanitiyu atoklasan ing kaburyan ning Diyos, at akilalayo nung isa ning mayap at ing katanggap-tanggap, kaya at ing ganap. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Katutuan o Ginoo, ing amano mo, pabanalan mo kami king katutuan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ing Ginoo manatiliya kaya kayungan, At kaya kaanti mo rin, pamamasa king mayap abalita agpang kang San Mateo. ligaya kaya ka o Ginoo. Manibat na kanita, pepakilala ng Jesus karing kayang alagad, ing kailangan niyang munta Jerusalem at dumalan dakal akasakitan, king gamat ding makatuwanan ning balen, ding pamuntok ding saserdote, at ding eskriba, at ipapatere. Dapot king katlungaldo, mipasublian niyang mie, tikineng Pedro king metong asulok at nga nang tinutol kaya, Ginoo,
sana paintulot ning Dios ing makanyan, kapilan man sukat malyari keka ing makanyan akasakitan. Inarapan ng Jesus Pedro, at nga na kaya, mabating ka, Satanas, metong kang bisang monye sa bagal kanako, ing pamiisip mo king Dios, nune king tao. Kay ba't nanita, sinabi ng Jesus karing kayang alagad, nino man ing bisang tuki kanako, sukat ng isakwil ing sarili na, pusana ne ing kayang krus at tukiya kanako. Uling ing ninuman bisang sagip kimbiena, mawalaya kaya. Dapat ing ninuman ibating ne ing biena, alang-alang kanako, akit neng pasibayo. Nanumopin ing apalana, ning metong nga taong abandine ing mabilog ayato, dapat mawala neman ing biena. Kabud meteya ing tao, alayang arapat nanuman para abawi na ing biena. Ing anak ning tao datang ya kambening kayupayan ng ibana at antabayanan de ring kayang anghel. At king panyatang na ablasanane ing balang metong agpang king kayang dapat. Kalaguran kong kapatad, ing maya pabalita ning Ginoo. Kapurian kaya ka, O Kristo. Maya pa gat panapon po kaya kayongan. Kumusta ko po? Maswelo ko po ngeni. Mumunandili retang memasa at no po kagaling. Pati itang may kantang responsorial psalm. Salamat keng pamamasayo. At kay batat no po at nako po karakal. Nakabigla. Last Sunday, apulo kami mo. Ngayon po, halos sa meet mo. At least mas dakal tamo kesa kanyang last week po. Intindihan ko po, tatakot la ring mapilan, uli na ning COVID, at makanyan bang magwantang lungob pa kempisamban. Itamuan po, panalangin tamo, lalo na ako, panalangin ko na sana mawala na iting pandemya, man kanita dakaltang makasimba at abeyabeng mititipon keti para manalangin king Dios. Metong mo pong sentence king Ebanghelyo, ing buri king lawenta mo, ampon pigunaman tamo. Balo yun po siguro ini, anyang sinabi na ning Ginoo, nanumong apalana ning metong ataw, nung bandine man ing metong mabilog ayato, dapat mawalaya ing kayang sarili. What does it profit a man if he were to gain the whole world but suffer the loss of his soul? Atin pong kwento ning metong lalaki kanita, banang patunayan ing lugod na kening babaeng palsintana, banang pakit ing matinding lugod na kening babae, ing gewana minukyat ya king peka mata sa bundok, kinawe king peka malalam a dagat, at lekarane ing peka malanging disyerto. Banang patunayan kening babae na talagang kalugurane. Bandang tauli, likwan niya rin at kewan niya rin ning babae. Bakit ngayon? Kasi alayong ala,
At siya kem bundok mumukyat, kakaway king dagat, maglakad yaking disyerto. Akalinuaneng importanteng dili ning lalaki nga ita. Inukyat niya ing pekamata sa bundok. Akalinuaneng ukyatan ing puso ning babae. Ini po nga manuan ko palagi ako ning Ginoo. Nano mong apalanan ning metong nga tao, ing abandine ing mabilugayato, mawala neman ing sarili na. Etane po pakalalam, pakadinan filosofiya or teolohiya iting kasebyanan ning Ginoo. Ibilita niya mo po ken konkretong paralan aldoldo kaya katamo. Paniwala ko po, makanini mo yung burin ng sabihan ng Ginoo. Nano mong apalanan ning metong nga tao, nung apulula ring Mercedes-Benz na, apulula ring BMW na, nung eneman biyasang magmanew. Nano mong apalanan ning metong nga tao, nung signature ngan ing susulod na, ating buhaya keni, ating kabayo keni, Levi's 555 hanggang susulod na. Nano mong apalana, nung makaniniamalan, at ineman baw, kilikili. Kaya po. Nano mong apalana ning metong nga tao, nung apulo laring apartment na, mansion niya yung balena, pero ede kaluguran ding familyana. Kaya po, what does it profit a man nung bandi neman ing mabilugayato, mawala neman ing importante kaya. Kaya simpleng amano po, dapat balo tayong panintunan what matters most. Balo mepin apisan ing manok mong pangsabong, emo neman balong suyuan ing asawa mo, ampon ding anak mo. Kaya, dapat balo yung panintunan nano talagang importante kimbiyata mo. At ing Ginoo, babeyang aduang importanteng bagay, talagang importante bagay para kaya katamo. Na pwede tang kalinuan ng aganaganang pibandyan, basta atin tamo karening aduang arene. Nanula, mumuna po, ing sakrifisyo. Sakrifisyo. Nung po sana ning kehong krus, eko makatuki kanako, nga ng Ginoo. Yung anak ning tao, kailangan niyang dumalan adakal a sakrifisyo at kapibabatan. Bali po ring peka mahalaga at importante at malagong bagay ketiking yato, akwala mo kapamilatana ning matyagang at makabang sakrifisyo. Deng mabilis mong akwa, asahan niyo, mabilis la naman mawala. Nung bisa kang maging mayap a doktor, dapat manigaral ka at mamasa ka aldoldo. Nung bisa kang maging magaling ay abogado, dapat magsadya ka parati na numan kasong tatalnan mo. Nung bisa kang maging maya pa estudyante, dapat makasadya kang manyilabkile at magpuyat bengi-bengi, bakang mag-review. Nung bisa kang maging maya pa pengari, dapat makasadya kang kalinwan ing sarili mo, magsakripisyo para karing familia mo. Kalinwan mo rin ay importanteng bagay at tutukan mo what matters most. Garapin kay English, no pain, no gain. No guts, no glory. No passion, no resurrection. Nung buri mong akit talaga yung kabaldugan na ning biye, kailangan kang makasadyang pibatan
ing dakal a sakrifisyo kimbe. Pasensya na ko po alang shortcut. Pasensya na ko po ing sakrifisyo talagang sangkap ningbe. Amen? Amen. Kadwa po, ketang tauling bahagi ning ebanghelyo nga na ning Ginoo, potang datang ya ing anak ning tao, ablasananingan ing balang metong agpang king depat na. Agpang king nanong binahagi na. Bandan tauli po, importante nung nanong laring pibansyan tamo, nanong atipon tamo. Isto pong mekatipon ka, kaya kaya ito. Pero ang importante, nanong babahagi tamo karingaliwa, ito magmultiplya at lalabong ya. Ang importante talaga kimbe, nanong panahon binye mo karing familia mo. Nanong lugod pe pakit mo karing kakaluguran mo. Nanong masabal binye mo karing mangailangan. Nanong saw pigkalu mo karing pakakalulo. Deni po ilang importante, deni ilang ablasanan ng Diyos, deni ilang pisabyanda, maski mawalata na keti kingyato. Kaya po. So rening adwa nga rening anan ning Ginoo. Eyo babali wala. Bandan tauli, reni ilang manatili. Amen? Amen. Paborin niyo pong aryan ke iting homilia, king metong akanta, yak man po bisang magkanta. Ing pamagat na ning kanta, itang parati kong sasabihanan din, what matters most. Balude po ring makatuwa ining kanta ini. Nga na, it's not how long we held each other's hand. What matters is how well we loved each other. It's not how... Tampunto na po ning kanta. Importante, makatapilang katambeses mital nanan gamat. Ing importante, makanano katang kalalam, mi paglugod. What matters most. Amen. Tahimik na pong ining manalangin king Diyos. Idahon tala ring krus daralan tamo kembye, deng responsibilidad tamo, rentahong kaluguran tamo, rentahong bahagi ning biya tamo. Malugod talang panalangin king Diyos. Lalo na po ring intention tamo, pati na po ring dakalalagyo, may basanan din, pati na ring intention, daring tutukoy king kaya katamong live streaming. Tahimik talang idawon king Diyos. Yabe tala po rin kapatid mo mag-birthday i Rodolfo Cuenco, ampoy Julian Borlongan, ing kapatid mong masakit i Gerard Kopotik, pati na po rin dakalamituran coronavirus. Yabe tala po rin barangay Midaraon kaniting misa, barangay San Juan Nepo, na maka-lockdown po ngayon uling dakal masakit ka rin. Pati po rin gawad kalinga, tahimik talang ipanalangin king Diyos. O Diyos ay pami, dagdagan niyo pa sana ing tapang mi ampong kapibabatan, banagyuming dalan, deng krus ning kasalukuyan, iting pandemya, iting kasakitan, deng dakalapakakalulo.
Abayan mo kami ginuking pamamusan ming krus. Uling maniwala kami, ikay ginumi at Diyos mi. Manggaman, kingalanganga. Amen. Manalangin kay kapatid, baning kay katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang tuto. Tanggapan sa aning ginuiting daon karing gamat mo. King ikapuri at ikaligay ni kayang lagyo. King kaya katamang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, manano na sanang iting banal adawon, yatad na kaya kami ing kang kasaplalan at gampanan karing puso mi ing pangako ning kaligtasan kilagyo ng Jesus sa Ginoo mi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya kaanting isipan niya at luguran ng Diyos. isipan miya at Pasalamat aking Diyos sa ginutamo. iting karapat dapat at matuli. Tunay pin karapat dapat at matulid ding pasalamatan da kang parati o iba Diyos king alanganga kapamilatan ng Kristong ginumi. Pawuli ning lugod na king palpi kasalang tao, beba na ing kayang sarili, ban mi bait king metong abirhen at iligtas na kami. Uli nita, kambeda ring sablang koro ding angeles, daralit ming kaya kang ligaya at ngamingan kakanta. Banal ka o Ginoo, banal, banal, ito'y banwapit, uyay ito, hindi kang ligaya. Sana, o sana, Sana, katatasan. Sana, katatasan. Ka o Ginoo, banal ka at banal, ngay'y banwa,
O Diyos ay bami, tutukang banal at buriming paramdam keka, ingke kaming kapasalamatan. Daraon mila keka deting tinape ampong alak, at aduan ming itubod me ing Espiritu Santo. Bandeti, malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita adaon mi keka, ing pigkalub mo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo nala ring kayong kakaluguran, king karelan tauling hapunan, kinwaning tinape, pepasalamat ya kaya ka, piraso ne, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't naning hapunan, kinuha ng kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talang hanggang tipan, amibubu para kaya kayo at para ka ring sablang tao, banketa, may patawaran la, ring kasalanan. Dapta niya iti, anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ngayon ng Ginoo anya matulat ang ipasyag ing misteryo ng kasalpantayanan. Cristo meteia, y Cristo me vieja, y Cristo me vieja, Iba uling kaluguran mo kami, agatan mo keng lumapit keng kekang dulang. Katwan mo kami king tula ng Espiritu Santo, kabang tatanggapan mi yung katawan at daya ng kekang anak. Ginualakang kakalinuan ka ring anak mo. Aduan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco kaya kaming Papa, Florentino kaya kaming Obispo, at panalain mila, ding kaya kaming makatwa, at ding kaya kaming miyang ubiye. Ganakan mo ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristiyano, no ka rin lapaman, ading sablang tao king mabilog ayato, lalong-lalo na ring masakit at ding pakakalulo. Maglapo kaming kapagmulalan, potang akakit ming gagaan mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ibang mayupayang totoo, kagum ng Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman, kingalangang Ngeniponting metong familia, abi-abi tamong mipapanalangin king Dios, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo.
king loob mo, ingkakanan ni King Aldo Aldo, Biemuke kami King Aldo ngeni, ati patawad mo ke kami, ding salami ke ka, antiing pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, emuke paisahul king tuksulune ikabus king maro. Ikamus mo kami o Ginoo, king sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan, king panahon mi, ban king kasaw paning kaya kang pakalolo, parati kaming mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kaing kayarian, ating kayo pa yan, ating ligaya, manggaman king alananga. O Ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, may kakalinwan ing balayan mo, kalinwan mo ring kasalanan mi o Ginoo, hanggang pisasan metong mo kami, king lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. Ing kapayapana ning Ginoo, manatili kaya kayongan, At kaya ka ang temurin. matula tayo pong ibigin ni ing kapayapaan ng Kristo, king metong at metong, kapayapan po kaya kayongan. Peace be with you. Peace be with you. Ini po yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan na ningyatu, mapalad tamo itamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat igkas miya ingamanom mo, kumayap na ako. Panalangin po para karing atyo karing pibale-baleda. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyo ka kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka may gitking sablambagi at pagnasan kong tanggapan da ka. Dapat pauling ening pinandit era ka atanggap king sakramento. Ume ka mo man espiritual king puso ko. Kakaulan da ka bala mo mawari at syuka ka rin.
at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sa paintulot ing kapilan man mikawani ko keka. Amen. Mapilan mo pong kapabalwan, buritala mo pong pasalamatan deng EMDC na masipag pong manatad communion karing kaya katamong makato at karing masakit hangga pong ini. Kaya natatakot keng COVID. Kadwa po rin kaya katamong mangolekta, ring Martha's Group, manibat nanding nga ba kalas 6, manibat panabengi at sunoketi, hanggaman kining tauling misa. At bilib ko po karela, mas dakala misa kaysa kanako. Muling
sisimbandongan din kang misang para mangulektala po. Salamat po karela. At pati na po rin kaya katamong memasa, rin kaya katamong migkanta, ring media group tamo po na elaman dapat live stream ngayon pero la live stream dano po aldoldo rening misa tamo pati po ring nights na mag-serve kaya katamo. So dakal po salamat lalong-lalo na po kaya kayong sinimba ngening gat panapon. Salamat po. May kumpisaya po ngin kaniting misa ing novena para King Virgen de los Remedios. Siya may aldoya po ini magmisa tamo balanggat panapon 5:30 pati Lunes pati Martes 5:30 ninggat panapon para king novena ning kapag masusyan king Birhen de los Remedios. Ala pong maragulak koronasyon nga ni king provincial capital no na yung koronasyon king Birhen nga ni karenya mo pong parokya. So mika sarili tamo kapag masusyan kaniting ka-fiesta na ning Birhen de los Remedios. Ken pong Martes, September 1, magumpisa rin ing novena para king Virgen Korea. Ini pong Kenibabo Kenny. Anting parangal kaya na ing fiesta na keng September 4. At magumpisaya naman po ing novena kang San Nicolas na magfiesta naman king September 10. Ken pong Biyernes, mumunang Biyernes, September 4, at intamo pong Holy Hour, itang 4:30 ninggat panapon, kay bating Misa, 5:30 ninggat panapon. Pakisabi ko po kaya kayo ngening maselan pa ing sitwasyon tamo. Kaya po mamuklat opisina Martis. Ban kanita mabawasan po yung anting protection kaya kami, kaya kayo po arkay. So Lunes, Martis, makasaray po yung opisina. Ako pupunta kete. Makabuklat mo po yung opisina, Miyerkules hanggang Domingo, kapit na mo pong aldo. Nung ating kong kailangan, paki-text nyo niya mo po, ban kanita po tang datang kayo asa diana ning sekretarya. Atin kaya pong text number, kutangin na lang mo king office po, smart ang pong globe, atin kaming text number, ban kanita na naman pong kailangan nyo, ta-text, yun na kami mo po. So, hanggang pong yung bangko, kailangan niya nga duwang aldo makasara, pero ita pwedeng manyarang Sabado, Domingo, Lunes, Martes, makasaraya po ing opisina. Sana po ay intindihan nyo, maski ngini mong maselan po ing panahon. Pasalamatan ko rin po ring dalakitan na alang sawang maglinis keti pisamban, kem paligid, balang Sabadong abak. Deta mo po, dakal pong salamat kaya kayon. Talakad tangin para king tauling panalangin. Idawon tayo king Birhen, para po karing sablata mong intention. Itamon po, Bapong Maria, mitmo ka king grasya, Ginong Diyos sa tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, nuwan niya pa naman yung bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ng kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Ini po ing simple tamong assignment bukas. Holiday po bukas, Heroes Day. Hanggat malyari po, etapa mo lulwal. Magkulong kayo karing pibalay-balayo, abeyo ring familyayo. Kita mo po, salamat po. Ating Ginoo manatiliya kaya kayongan. At kaya ka antimuri. Bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos ating kaya kong familia. Ingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing misat hamo mi daune, umya kayo king kapayapan at tula ning Ginoo. Salamat, King King Diyos. Maya pa bengi po kaya kayongan, mimingat ko po potang muli kayo. Good night po.
ligtas mo ken itapos, sablang suwagaton. Ibe mo in peka nunos, manalangin mo ken Diyos. King lagyo ning igpa, ampo ning anak, ampo ning banal a Espiritu. Amen. Ginong Diyos a mayupayang tutu, pasalamatan dako po. King maski ako makasalanan ko, linusan mo ko, e uling king kanakong laga, nune uling ning ganakaning kekang pakalulu. Pekabsyan mo ko po, king kakamal-kamalan na katawan at daya, ning kekang anak. Ipanalangin ko, king itisanang banal a Eucharistia, e nako sana daralaking pamanatul at parusa, nuneking kapatawaran at kaligtasan. Maging niya po sanang aligan ko iti, king kasalpantayanan at mayap padapat. Linisan na ako sapo karing kasalanan kong depat, at lukuban na ako king mipnong kapakumbaban at kapamintuan, at gawang mayap karing kapara kong tao. Proteksyonan na ako sa puniti karing sablang marok, mayayakit at mayayakit. Ilapit na ako pa sa keka, o Ginu, at tayran na ako king biye alanganga, kayabe mo. Tayran mo ko po akong makasalanan, king dulang nung nuka rin ka, ating kekang anak at Espiritu Santo, king tutu at maslaga sulu, alanganggang tula, at kagalakang alanganga, kambeding kekang banal, ipagkala mo iti, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen.